Maya payabak po kaya katamungan. Ihabetala king panalangin kaniting miso ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina ating kayang familia, Imelda at Clifford Ray Umali, Tony at Rose Gopez at pamilya, Jaime at Adena David at pamilya, Liza, Kate at Ram, Anthony Chase Gozun, Katrina Camille Gozun, Villa Villaraiz at pamilya, Gemma Cruz Salamat, Annabel Suplico at pamilya, Butch Beles at pamilya, Ella Ramos at pamilya, Marina Teodoro at pamilya, Fe Soto Pineda at pamilya, Eder Nicdao at pamilya, Arcy Gregorio at pamilya, Let Castillo at pamilya, Lydia Lakap at pamilya, Edelita Lopez at pamilya, Jan at Tess Bolaños at pamilya, Attorney Ed at Net Balingit ating kayang pamilya, ang Popuring Catholic Women's League. Para ka ring mag-birthday o ining mag-birthday tamong kapatad, Yanji Bautista. Para king special ay intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Dick at Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma at pamilya, Rene Laksa, Benedict Gerald Brazon, Camille Angelica Nuki, Zarina at Patricia Foronda, Romel, Lori at Rashid Medina, Seska Nicole Guevara, Jerome at Patrice Mercado, Kirby Neil Garcia, Arcely Lakap Gomez, Davy Stephen de Dios, Dexter Comendador, Alvin Jose Pangilinan, Prince Dane Pasyon, Harvey Charter Kaliwag, Reynaldo Tamtangko at pamilya, Jason Balagtas at pamilya, Finding Good Everyday by Kido. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Miljer at Antoinette Javier, Gilbert Pangan, Neil Tanhueco, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Deirit, Nora Miranda Dedote, Bernard Reyes, Luisito De Vera, at ding sablang kapatad amasakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. At para king alang-anggang kapaynawan, daring kapatad tang Mayangol B, D, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Federico, Oscar, Estrella, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Richard Jules, Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Rosette,
Avelina, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Cesar, Maria Clarissa, Mirna, Armando, Quintina, Raul, Carlita, RJ Rivera, Fe, Bidong, Rita, Merlita, Mariano, Arturo, Gloria, Charlie, Domingo, at ding sa lublang kaladwaking purgatorio. Anting meto nga pamilya, makatipon tamo, kinlag yun ni Higpa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ingino, bibitasana kaya katamong yeni, ding plano ko para kaya kayo, kapayapan la at kapahamakan. Potang mamaos ko kanako, pakibatanda kayo, at ibalik karing-karinan niyo. Ingino ning kapayapan, at kapanaligan, manatili ang parati kaya kayungan. At keka antimurin. Batang maging karapat dapat makisulok indulang ng Ginoo kaniting Eucharistia, si siyantala ring agawatang kasalanan, at anyawaran tamo yung lunos at pakalulo ning kaya katangig pa. Ginong Jesus, potang mitatakutan kami, maging sikanan da kasana at tetagan, uling alupig mo ne ingyato, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Heso Kristo, potang mimina ke lob, ipakit mo ke kami ring tandaaning ke kang pangayatyo, at pasiknangan mong pasibayo, ing kekeng kapanaligan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, potang alaking malasakit, gisingan mo kami, at itagulaling king pamitalakad, meto nga may git masampat ayato. Gino pakalulo. Gino pakalulo.
O Ginoo, ipawi mo kaya kami ang dewa kaning pamikasala at ibayo mo kami at tayran sumulong mitmong kapanaligan. King dalan painturo king bie, alanangga. Amen. Hidaya king Diyos, hidaya king Diyos, hidaya king Diyos, king matas abanwa. Karentaw, kayang kaluguran, ukuyan, napapayagalan, napakaligayan, Hidaya king Diyos, hidaya king Diyos, hidaya king Diyos, king matas abanwa. Hidaya king Diyos, hidaya king Diyos, hidaya king Diyos, king matas Manalangin tam. Huwag paming at banwa, akapilan man mabye, pagmulan ning sablang mayap, manibat king kamumulan, pengakwanan mo keng kaligtasan, kapamilatan ning paintungol ng panyatang ning kekang anak, ing ginuming Yesu Kristo, sopan mo keng tanggap king keyang katutuan, at pasigla karing puso mi king tula, ring keyang pangako. Bara ka nga suyuan bit mong kasalpantayanan at lugod, at akilala, manggamang kapilan, ing ligaya ning kekang pangayatyo. Itiadwan mi, kapamilatan ning ginumi Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, metong a Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Luklok tapo at makiramdam King Amanu ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Daniel. Nga nang sinabi ning anghel, ama kay malan lino. King panaw na ita, luntoya i Miguel, ing mayupayang prinsipe, ing talaingat karing kabalen mo. Kanita ing panahon ning kaligaligan, ing peka marawak dili, manibat king kamumulan, alintola ring bansa. Potang ing panahon na ita, datang na, ding sablang memalen ning kekang bansa, ang makasulat alagyo, king libro ning Diyos, miligtas la. Ding dakal karing metena,
mielang pasibayo. Tamasanda ring mapilan, ingbye alanganga. At magdusala ring mapilan, king alanganggang kamarinayan. Ding mga biyasang pamuntok, sunlag lang maslag, kalupa ning maslag abanwa. At deta namang tinuro karing dakal ataw, bandapat lang king matulid, sunlagla antiring batwin, king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalit tamo pong pakibat, O Diyos ko, ingatan mo ko, ika ing kakong panaligan. Ulitan tayo po. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika ing kakong panaligan. Ika, Ginoo, ing bukod kong pibandyan, ing tula akakong pagnasan, karing gamat mo, Diyo mayop kong kapalaran. Eke malyaring kalingwan ing Ginoo, uling parati yang atyo king siping ko, matatag ko at mahugon. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika ing kakong panaligan. Inyaing puso ko masayaya, at matulaya ing kakong kaladwa. Pati pamikakatawan ko panatagya. Emo pa tulot ing miras ko, king karinan ding mete, ni emo itulot, king ding kekang kaluguran, dungdungan de ing kutkutan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika ing kakong panaligan. Ing dalan pa ing turo king biye, kako papakit me. Siping mo at tulang alang kapante, ing saop mo magdalang tulang alang kapupusan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika ing kakong panaligan. Pamamasang ibat, king sulat, karing Hebreyo. Ing balang saserdoteng Hudyo, tutupadya aldo-aldo, king kasuywan akatungkulan ng gampanan, at ulit-ulit na lang darawon, ding sadya mo, ring sakripisyo, ebitasang malyaring makalako, karing kasalanan. Dapot Kristo, midaw niyang metong mong sakripisyo, para karing kasalanan, metong asakripisyong sapat, angga, king kapilanman. Kaybat, linuklukya dane ng wanan ning Diyos, karinyangini manenaya, angga king Diyos, lubos na lang apasuko keya, ringkeyang kasalang. Uli na niti, king kapamilataning metong mong sakripisyo, apakyabutana, inggenapan aalang angga, para karing sablang melinis, king kasalanan. Inya kabud mi patawaran larete, ing ayin ang makalakoking kasalanan, ena kailangan pa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, sa lakatapong iniban parangalan ing mayap abalita.
itangan po. Magsadya kayo, manalangin alang patugot, ban maging karapat dapat kayong makayarap, king anak ning tao. Ingginuman tabaya kaya kayungan. At keka antimurin. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na karing kayang alagad, pangalabas ning kasakitan daring tao, dalumdumyay ngaldo, ipagkait na ning bulan ning kayang sala at mga nabula ring batwin, at mga tugunla ring upaya ning banwa. Kanita reaki ting anak ning tao, daratang ya busal ding biga, kitmuan upaya at kamalan. Itubod na la ring kayang anghel karing apat ng sulok ning yato, at tipunan dala ring pinili ning Dios, iba't karing mingatba ngatbang wakas ning yato. Pag-aralan nyo ing malilyari, king dutong ay gera, kabud sa sagiwala ring sangana at sisibot ne bulong, baluyo king malapit na ing kaleldo. Makanyan mo naman, kabud akit yulang malilyari reting bage, baluyo king malapit na ing oras na ningkeyang panyatang. Magmula na, tandahanan nyo, mga palyari langan deting bage, bahayula mga mate ring taong mabibiyengening kasalukuyan. Ing banwa ting yato lumipas la, dapat ding amano ko kapilan man alila. Metong man alang makibalo king panyatang naningaldo o oras sa ita, ni ring anghel ning banwa, ni ing anak man, ingig pa yamong bukod makibalo. Kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak kaya kongan po. Maya payabak po among. Oy ninay tatauling Domingo, king kaya katamong liturgical calendar. Uling next week, pagmasusyantaning Kristong Ari, Christ the King. Kaya rin nanita, yapi na ing mumunang aldo ning Adbiento. Tungod tahanak yung panahon ng Adbiento. Nyapin ning rengke katang pamamasa, makapatungkol la king kapupusan. Uling pupupusan taning kaya katamong liturgical calendar. Nga na ning Ginoo, mabiyasa kayo king dutong ay gera. Puwata nga papansinan niya yung sisibot ni bulong. Sasagiwa no ring sangana. Baluyo king malapit na yung kaleldo. Learn from the fig tree. Be sensitive to the signs of the times. Pabanwa na po yung nilabas. Misan, kalibutaran ning bengi, minaw siya'y, migtek siya'y kanakong kapatad, da bunso. Inyang basan ke, usually kasi migising kong kalibutaran bengi, ban mag-CR, basang kayong message, mi palundag ko. Uling yung message nga na, Koy, mete na tatay. O tayong minuna ko nga basa, niya mi palundag ko, kinabag ko salo. At nanang karakal, di nabas king kakong isipan. Kabang kakabag ko salo, binasa aking basibayo,
Koy, metenay tatay ng Ate Ami. Aliwa pala tatang ko talaga. Noon intatang naning kanakong bayo. Of course, may lungkot ko naman. Pero there was somehow a relief na it was not my father. O ba't mo, kaya rin yung karanasan na ita, isip-isipan ko, o ba't mo, nanula ring bagay makapagpalundag ke kaking kama, kalupa na nita. Nanula ring bagay, peka pitatakutan mo gimbye mo. Kako, para ka na ako, nyami palundag ko king kama, kinabag ko salo, uling, metong ka rin peka pitatakutan ko gimbye, itang mawala la rin ka akong pakamalan, ding miyembro na ning kanakong pamilya. Nga na ning metong atala sulat, what controls your fear controls your action. What controls your fear controls your action. As ning kalapit relasyon, ing takot ang poingke kang dapat. Uling nung ingintindi ko kaniti, dakal ka rin gagawan tamo, makadepende la ka rin pitatakutan tamo. We do these things because we are afraid of these things. King Ebanghelyo nga na ning Ginoo, potang akakit yun ring tanda aren. Baluyo, king malapit na. E ano man pamatakutan sarya ning Ginoo? Niya sinabi ng datayong panahon, mga nakbag laring batuin, maugun laring upaya ng banwa. It was not primarily to inflict fear. Itang mitanam yang takot karen tao. Agpang kareng eksperto, ining makanining klasing estilo ning pamagpropesiya, pamagsalita, para sana, the purpose is, baka kanita mabalisala ring tao. Potang mabalisala ring tao, they will move to act. They will be moved to act. Atin landaptan. Nya, o yan ing burinang maging end ning Ginoo. Itang mabalisala ring makarindam kaya. They will have a sense of urgency. Nung atin lamang buring gawan, atin lamang buring daptan, eda na pipota-pota. Ngini na, uling malapit na. Itang may palundag laking kamada, at gawan daying dapat da ng gawan. Sense of urgency. Because, ngara, the sense of urgency is meant to change hearts. Potang mabalisa ka, potang mitakutan ka, magbayo ka pilubluban. Aranasan nyo na po itang minsan magbiyahe ko kindalan, ng gaya may nitak na ko mo may aksidente. Potang kaya isip mo, o tano mo kayang mituluyan ko kanta? Baka nanula rin lakwang ko. Ike pa man kasabi nga na ako. Eko pa man nabayaran dahil utang ko. Makanano lakwang ko karengana ko. Naning malyari karela. O kaya po tang may sakit kang malubha. Then bigla ka makapisip, inyo pong panahon ng pandemya, dakala makanyang karanasan. Itang potang big positive ng kaking COVID, disipan mo, matena ka, nanakang karakala, aisip. Ren pamilya mo, ding maulagang bagay, dapat titukan mo, pero pipota-pota mo. Sense of urgency is meant to change hearts. Magbayo la pilubluban. Pota nga, pansinan nyo na yan, nga naning Ginoo. Mabalisa ko sana at magbayo ko pilubluban. Daptan nyo na yung dapat daptan. Kaniting panahon, nanula rin makabalisa kaya katam. Nanula rin tanda kakita mo kayong panahon. Nantigan niya natin bundarat ang bagyo. Masikan niya yung bagyo ngayon ni. Migsadya na kayo. Penali yun o rin bubungan nyo. Pe malaba yun o rin tanaman.
Ngayon mo naman dating gawan, pero uling tatakot ka, uling masikan yung daratang bagyo, gawan mo yung dapat gawan. Itangaw sanda pong climate change, ngayon eh. Meka de tayo man si kaso ini. Pero magtakatang yan, karen lugar na dating mag-snow, biglang mag-snow. Kung maniwala kayo, mag-snow, bigla kin Saudi Arabia. Naman kapali ka rin, disyerto ka rin, mag-snow. Climate change, nga ra. Nung ka mababalisa ka rin, tanda rin, ka magbayo. Ing panamdaman mo king katawan mo. Ing pangawala da rin aliwang taong malapit ka. Ing politika ng katamong balen. Ing krisis. Katampisamban. Kareng obispo, pari. Nung ka mababalisa, kareng bagay rin, ka magbayo pilubluban. Mekad, ala ka manggawan. Manatili na kamo king sadya. Potang datangana ka. Ning oras sa ita, makamulala ka, ka makasadya. Nya iting Domingo, as we end our calendar, di na nakatamong alarma, puri nakatang maalarma ning Ginoo. This is an invitation to act. The Lord is giving us an opportunity to be alarmed, to have a change of heart. Maging sensitibo, maging mapagmasid, king kekambye, ban mabiyasa ka, king duto ngay gera, apansinan mo, ing dapat daptan, ing dapat gawan. Ay among, paboren mo lang mo rin. Mawala yari ning alarmang yan. Pota pong mag-alarm clock kayo ning habak, potang mo na si kaso, matayan dili na. Makanya mo yan namong, aliya po. Hulinganan ning Ginoo. Metong man, kareng letra na ning batas, lumipas, ang ganaking wakas. It will not end. The alarm will not end hanggat may kiramdam. Hanggat may alingas-ngas. Hanggat may balisa. Hanggat may bayo. Sumawang padalang tanda ang Ginoo. Amen. Pasyag tayong kaya katang Amen. kasalpantayan. Sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, lila ng King Banwatiyato, at kang Yesu-Kristo ng anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliging upaya ni Banala Espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upaya ng Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasyaban mo, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka rin mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biye alananga. Amen. Manalangin tamong mitmong kapanayan at kapanaligan king ginuning biye at lugod, uling panaya nakatamo king kapupusan ning dalan ning biye, nga tamong manalangin, Ginoo, bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. Ulitan tayo po. Ginoo, bustan men sunlag ing bayo mong aldo. King Santa Iglesia, sasalangsangan ding panlalawin ning yato. Ginoo, bustan men sunlag ing bayo mong aldo. King yato, ami papako, king krus, kapamilatan ning kaya na justisya at ning gera. Ginoo, bustan men sunlag ing bayo mong aldo. Karing kalulong misasakitan king danop at takot. Ginoo, bustan men sunlag ing bayo mong aldo. Karing mabanding mayayawos, midake karing aliwa. Ginoo, bustan men sunlag ing bayo mong aldo. Karing pakamalantang mayangon na be, ating kasalpantayanan da, makikilala ya king lagyo mo. Ginoo, bustan men sunlag ing bayo mong aldo.
Kaya katamo at karing sablang mititipon king lagyo mo. Ginoo, bustan men sunlag, imbayo mong aldo. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan daring pamisa, iyulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong mayangon nabi, at ipagkalam na sana, ing kapagnasan daring pamisa. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, bustan men sunlag, imbayo mong aldo. Ngayon po, adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginoo, panaligan da ka, sopan mo keng magsadyang mitmong kapanayan, king ganap ng panyatang busalmi, ning ginuming Heso Kristo. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan tuto. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karinggamat mo, kingi kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, deti sanang ay nayayampang mi, pasulungan daing lugod mi keka, at idalara kami king biye alananga, tiaduan mi king lagyo ng Kristong ginomi. Amen. Ing ginoman tabay ake kayongan, At keka antimor. yat na yorem pusuyo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati o igpa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginomi. Kanita kapamilatan ning kayang pangabait, mi bait kem pasibayo, king kayang pamaylasa, mi kabos ke king kasalanan. Kapamilatan ning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami, kimbye alananga. King pamagbalik na, king kekang ligaya, lungob kami, king kayarian mo banwa. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa. Daralit mi kekang ligaya, layon makyabe, king alantok ng dampamamye kapurian keka, ngaming kakanta. King lagyo ing Ginoo niya, maning daratang. King lagyo ing Ginoo niya, Hosanna, Hosanna, ing kakatas-katasan. Hosanna, Hosanna, ing kakatas Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusan lob kin pamaylas at kamatayan kinwanin tinape. Pe pasalamat yakeka, pirasone at binyene karingke ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan. Kami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwanay kalis. Pasibayang pepa salamat keka. Binyaning kalis karing kay ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakundaya. Indaya ning bayo talangang kang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao. Ban keta may patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangeni kaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, taraon mi akeka iting tinape nimbiya ting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, pansumuyo keka. Mapakumbaba ming ipagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ni Banal Espiritu. Ganakan me o igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Bad mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, inke kaming Papa. Florentino, inke kaming Obispo. Pasiano, inke kaming Obispo Emerito. Ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming matutod na king kapayapan. Tanggapan mo sana kingke kang kayarian. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiyalananga, ban kayabe ng Maria, Iberhen Indoning Diyos, San Jose, banal ng esposo, ding sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian ke kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong ke kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagum ni Banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Dakalatao mitatakutan ngeni king yato, lalo na king kekatang bansa, deng miapektuan king bagyo, deng daralan masakit kimbye, king gera. Yabe tala ka rin kekatang panalangin, king panalangin tiro ng ginutang Jesucristo kekatam. Sala ke kami, emo ke ipay, saul king tukso. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paningke kang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan. At miligtas kin sablang kaligaligan,
Kabang manenaya kami king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. No nelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburyan mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapaning ginuman tabi parati kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Idakit tayo kimbala meto yung kapayapaan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing anak ning Diyos, adatang pasibayo. Papalad tamo itang manaya king kayang panyatang, at ausanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat igkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo ay dala na katangan sana ang kimbye alanangga. Amen.
Adinta mo pong regular second collection, uling third Sunday po ngeni for the month of November, kanya pong National Bible second collection ng popoing Aid to the Church in Need. O itangaw sa tamong Red Wednesday. O ini pong kakatamong second collection ninyang October. Kaya kakatamong pong 7:30 a.m. Meka kolekta tamo pong 4,790. In total, may kakolekta tamong 23,705 World Mission, Praise and Apostolate, at saka tamo di nagdag ketang September 8 Coronation. O hindi po yung kakatang second collection, inyang piyesta na minta, King Mother of Good Counsel Seminary. Itang 7 a.m., may ka 9,659 tamo. All in all, may kakolekta tamong 31,033. O ini pong second collection tamo inyang first Sunday of November, kareta pong victims ning Typhoon Christine, king naga ang po panglipa, keng 7:30 a.m., ikay pong pekamarakal 15,826. All in all, may ka-kolekta tamong 55,496. Actually, mas marakalya pa po yung second collection. Kaya sa aking first collection, inya mimwa ko kaya kayo. Ako kasabi kayong, lalo na kayong 7:30, maragulya ping second collection kayong first collection. Eyo ko man love. O ini po yung kakatang financial report for October. Income, 630,725. Expenses, 346,355.35. At intamo pong income, 284,369.65. 100% po, mintaya keng Paris. Plus, the donation, Remigio and Carol, Anonymous, Remigio and Carol, 100,000. Anonymous, 100,000. Carlos and Rose, 35. Marilu, 30. Fred, 20. June and Shirley, 15. Abet and Remy, 7. Tony and Josie, 5. Irene, 5,000. Tristan and Cherry, 5,000. Plus the interest, total pong income ng parokya, 606,449.25. Less, ito pong sinubsidize na ning Paris Funds, keng Fiesta, 553,529. Plus the usual expenses, ang po itang tax withheld. Expenses, 563,544.92. At timpang sinobrang 42,904.33. O yan yung pong apagmaragul ko. Eya may bawas itang pondo niyang September, Mika sobra pang 42,904.33. Anyareng pera for October, atin lang alagang 668,226.74. Bakanta po mika idea kayo, magkaning may gastos keng piyesta. Then pong lino ba pera, sobri keng cluster masses, 72,945. Sobri, karetang apatayal doning October 7, 11,575. Sobri, karetang 9 days ning October 28, 128,960. Ang po papinitang subsidy from Paris Funds na 553,529.50. Ito pong total na 767,950 centavos. Iyan naman ning total na ning expenses ning parokya. Food, October 7, 72. Food, October 28, 387,000. Ing expenses ng Kong Jojo. Lingat, 46,009. Itang pemya tamong giveaways, itang oil, 17,000. Rata pong Migcon Celebrant, inyong October 28, 225,000. Ang pa pong others, inyong October 28, 20,000. Total, 767,950. Keng mekwa, keng pondo na ning Paris. Pero aliwa pa iting buong gastos na ning piyesta. Kasi po itang stipend for 9 days, ang po itang stipend karetang
obispo shouldered by the donors worth 130,000. Dito pong bulaklak, inyang October 7, ang pong October 28, shouldered by the donors, 80,500. Mosicus, 30,800. Fireworks, 20,000. Eya pamakayabe, itang megastos darat ng 9 days apamangan karempari potang magmisalag nobena. Itapa mo po 1,028,300 na. O ita po yung ega-naga ng gastos, bantating kayong idea. Deta pong donors tamo, di na ko lang pong acknowledgement. Donors karetang stipend 9 days, Amelia Malik, Noel and Cherry, Odi and Luz, Boy and Rosie, Amando and Monica, Corge, Helen Ann Flor, Bong and June, Alfredo and Amelia, Cabalia, Ramoneda, David. Deta pong donors ning pamangan ketang 9 days, Lina, AOP, Lecom, Biblia Rizal, CFM, Honorarias, Friends of St. Jude, Companions, EMDC, ANF, OMSITE, Catechist, CWL, Sumba. Deta pong donors karetang obispong stipend, Raquel, Tongyo, Tony and Rose, Sumba, Adena, Clofel, Noel and Jean at Ingnera family. Donors kareng Bulaklak, Roy and Josie. Regular Sunday Mass, Mamye Bulaklak, ang po pareng Senior KBS. Donor Mosicus Marisa, ita pong pamandareng Mosicus Deng Dabarkads, ang po papuing Madlang People, Pred Tongyo. Donors Fireworks, Marvin, Roger, June, ang pong Henry. Salamat po kaya kayo ngang sinaw. Okay. Announcement pa po. In preparation for the solemnity of Christ the King on Sunday, November 24, we shall have a Triduum on November 20, 21, and 22, Wednesday, Thursday, and Friday of this coming week. The schedule is as follows: 5:45 p.m. Holy Rosary, 6:10 Triduum Prayer, 6:30 p.m. Holy Mass. On November 24, the Feast of the Solemnity, we shall have the regular Sunday Masses. Thank you. Talakad tapo para kintabing panalangin at bendition. Manalangin tam. Igpa, sumulong kaya sana king lugod, kapamilatan ning Eukaristiyang pigmasusyan mi, king kapigaganakan kang Kristo Jesus, Ginoo manggaman king alananga. Amen. Ning Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Bendisyon na kayo ning mayupaya at malugod a Diyos, ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masosyan mi daw ni, umetana king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.